तर हामीसँग बुस्टर्स पनि छैन है च्याट बुस्टर छैन कोहीसँग मिस्टर खान लेट्स गो बुस्टर लगाऊ मिस्टर खान रेडी छ लगाऊ यार कोही छैन कोहीसँग पनि के हो यार यो लाग्यो यता पनि लाग्यो है यता पनि लाग्यो 63 हुन्छ भाइ नाइस ट्राई ओके समझ भाइ थ्यांक यू आई विल कम नेक्स्ट वीक ओके ल च्याट बिग लभ हो क्या म्यागदेली कान्छा खुशबु दिदी सबैजनालाई एभ्रीबडी इन द यहाँ च्याटमा आउनुभएको सबजना बिग लभ है त्यस्तो केही पनि थिएन बुझेन झगडा सगडा गर्नुपर्ने यो यताउति यो केही पनि थिएन मच लभ टु अमित दाईलाई पनि एकदम लभ छ सबैलाई लभ छ है त्यो केही छैन यो तनाव त्यस्तो केही पनि छैन बाहिरको मान्छे भएको भयो नि के गर्थ्यो होला सबैलाई थाहा नै छ फेरि तर मच लभ टु हिम हो क्या मच लभ टु हिम टु जानी न जानी बसे टाढा गए नि मलाई 221 people are peeking in break the ice to start आज तक तूने मुझे बताया नहीं गधे आज तक मैं नहीं काफी दुनिया में सबसे ज्यादा ये गाली मुझे पड़ी है अभी मैं बताऊंगा हमारी लड़ाई हुई पाऊंगा ना इसीलिए पूरा नेपाल मेरे पास आ गया था धुत्ती मेरा दिल किया धोती उतार के इनको एक चीज दे दूं ओके बाद में मिलेंगे क्या हो गया 3-2 हो गया ठीक है 3-2 इससे पहले 2-2 हुआ था अब 3-2 हो गया चलो ओके मेरी जान ये अकाउंट अच्छा एक काम करना सबको लड़कों को बोल धोतियों को बोल ये अकाउंट तो फॉलो कर लो ओके फिर कैसे गेम कैसे करेंगे अच्छी वाली ओके करेंगे अंदर घर के अंदर होके कभी अंदर बैठ के रूम फ्लैट पे बैठ के मुझे बुलाना तभी खेलेंगे ठीक है चलो ओके अच्छा बात सुन एक और खेलते हैं ओपन चैलेंज ये गेम जीत के ओके ये गेम जीत के देखो गाइस ये लड़का ना बड़े काम का कि उसके पास पूरी नेपाली आवाम होती है काम का तो काम गए पर गाह्रै पर्ने हुन्छ बुझेन गाह्रै पर्ने हुन्छ म यार डर भन्ने कुरै छैन कि जो आयो भने पनि खेलिदिन्छु जो आयो भने पनि 1 versus 1 जो आयो भने पनि के राजाहरू बुझ्यौ नि जो आयो भने पनि यो हाम्रो अमित दाइले पठाउनु भयो जस्तो छ विराटजीलाई मसला भाइ विराटजी मसला पंगा हो गया अब तो भाई क्या करे हम तो पंगा हो गया गिफ्ट टाइप आ जाएगा सर पे आ जाएगा इससे ज्यादा लड़के आ गए लड़के घुस चुके इधर जंगल से आकर निकल गए अब तो पंगा हो गया ओके अब तो पंगा ही होगा चलो 4-2 हो जाएगा अब तो 4-2 चलो लास्ट में आउँछ उतारे नडराउ के नडराउ बुझेनौ हेत्तेरी गए केटाहरु नडराउ यहाँ अहिले कस्तो गीत बजाउँदैछु कि डर भगवानी गीत बजाउँछु रोक DJ Luxman पारामै हो पारामै बुझेनौ DJ Luxman
यस्तो बिटी दिन थालेँ नि त मैले मान्छे बोलाउन थालेँ अब मान्छे बोलाउन थाल्यो रेडी बस मान्छे बोलाउन थाल्यो रेडी बस मान्छे बोलाउन थाल्यो रेडी बस ओके रेडी बस रेडी Can we go for 100K? Can we push it for 100K? Yeah, this is. पंगा हो गया मेरे भाई अब तो पंगा हो गया मेरे भाई चलो ट्राइसेप्स फ्लेक्स आंदिम क्या गाइस फ्रूट सेहत के लिए अच्छे होते हैं कह रही फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं मेरे भाई दीवाना धीरू बरा लाइव फ्रॉम अकाउंट फॉलो कर लो सब ला मतलब हो गया कैटलिन फोकस ऑन गेम मस्ती है गाइस मस्ती है बुझेन कहिले त यार कहिले त बुझेन कहिले त फोन जुन हान्न थाल्यो कि अब यसो बिटी नै बेग्लै हुन्छ क्या उसको हैत्तेरिका पारा जितपुरदेखि सिमराको लिदिन भाडा आमा ठिक छ फेरि रिसाउँछ है फेरि रिसाउँछ फोन गरेर बोलाउँदैछ एक न एक 4-2 हो कि फिक्स अब च्याट 4-2 लेख है उतापट्टि कमेन्टमा गर 4-2 लेख है 4-2 उतापट्टि कमेन्टमा गर 4-2 ओके 4-2 अलिकति बिचकाम न 4-2 चिसो लाग्ला अरे त्यस्तो केही छैन कुल भइलाई चिसो लाग्न थाल्यो भने त तनाव हुन्छ त 4-2 उतापट्टि 4-2 हो क्या एक मैसेज डेडपुल के लिए अबे ओए सट्टे पहले 4-2 अलिकति भएन है अलिकति स्ट्रङ भएर आउनु पर्यो क्या केटाहरूले झन् मुख तोडिदिनु लाग्छन् त्यहाँ अब यति बेला त युजै नगर्नुपर्ने थियो सुतेको भइदियो हुन्थ्यो केटाहरू छेट दुबईबाट बिग लभ छ अरे माया छ च्याट माया छ हो क्या माया छ अलिकति लेट आयो तर फ्युचरिस्टिक आयो है ठिक छ लव यू थैंक यू सो मच जान है तो मेरी जान है हो गया मेरे भाई विराज कैटलिन कितने हो गए हैं नेपालियों 4-2 रुक जाओ याला लव यू ओके बाय बाय मिलते हैं बाद में भनेको हो कि हैन त च्याट भनेको हो कि हैन त मतलब हो गए हाम्रो विराज कैटलिन स्कुबीडू ओके मतलब च्याट विराज द एमबीपी गट द ग्लभ्स ओके तर एउटा कुरा भन्दैछु न अलिकति आज चाँडै नै निस्किनु पर्नेछ म है एन्ड भर्खर एउटा कुरा देखाउँछु अलिकति चाँडै नै निस्किनु पर्नेछ अर्को म्याच त्यो छोडिदेऊ अब त्यो म्याच कुरा छोडिदेऊ एकजना ब्रदर हुँदो रहेछ है एकजना भाइ रहेछ एकजना ब्रदर हुँदो रहेछ त्यो ब्रदरलाई मेरोमा मेन्सन बेसी आइरहेको थियो कि के नाम थियो के नाम छ उहाँको Yes, this is Cool Boy. You know him from Nepal. TikTok official is your fan. Yeah. Please say hello to TikTok. TikTok is listening. Hello. Hello TikTok. Hello. Jai Nepal. Don't scream. Stop screaming. I was thinking there is big boys, big girls, but you guys getting more emotional than we get here. So, TikTok Nepal, we need them in the Live Fest competition. You know there is big supporters, amazing content creators, people, good people. Yes? Good. So what happened? They have technical problem. Promise for the next year you're gonna be there. Okay? Yes. Cool Yes, Boy. yes. Yes, he's here. Yeah. So much. Cool Boy next year will be.
Good. TikTok loves you. And very good that you play together with Valerie. This is two the best good creators. Thank you so much. I'm just sending the message. Okay. Okay, good. See you, TikTok. Bye. I don't have his number and I will not give you. Close it. Cool boy, you are very famous. Even TikTok official going crazy when they hear about. Why are you getting red on your face? It's like blushing from inside happiness. I see this. Yeah. Lucifer, what happened? I closed the live to turn off gifts. Yes, today we have gifts off, Lucifer. Stay here without gifts. So, cool boy, as you heard, we have no gifts available today because I want my people just to feel the love, to feel relaxing, one day break, just to come here. Yes, Lucifer, we talk. Okay. So, cool boy, you wanna make a official game with me in Friday? One game. No, like that's, I don't play like this big match, like official game announcement like this. I play like face to face like this, you know, I come. I know. But because I'm in the fest, I play only one game per day. So I prepare, welcome, Cheech. I prepare only one game per day and this is gonna be big. So I need someone who would be happy to see me going big and they will have motivation also to go bigger. That's why I ask you. You want in Friday to play together? Friday, like, I don't know. I will come live or not. I don't know. Like this time and a little bit later. I don't know. Like listen. I can't promise you I can come live or not. Like it's 50-50, you know. I understand. All right, no problem. Okay. When I come live, I play. Okay. When I come live, I play like this. Okay. So how did you say what happened last night in the Arab ranking? What happened? He doesn't know. He doesn't know what happened. Crazy. Top. What's your ranking? Tell to your people to check it. Please, people from Cool Boy, tell them. Tell him. You are in the ranking right now? Yeah, I am. We finished in the top 2 on 7. Okay. But it was a phenomenon, seeing people around the world uniting here together. Lucifer, yes. And it was... The gifts was not stopping. The gifts was not stopping. People coming, going more. Crazy. Everybody was sniping. Because on the Arab countries, 23 countries in one ranking. So we tried and we succeed. So when you play next time with Hero, just know that Hero is community. Okay. Yeah, Hero community. Okay. Nice. I talk too much, because he is every time kind and he listens to me. Yeah, every time he listens. Okay, Valerie. Okay, cool boy. I just came here, you know. I just came like with a different, like today I need to. All right, so today you go fight. Yeah. Okay, go fight. I go speak with Lucifer and with our heroes. Go fight. Go fight. With him. Okay. Not with heroes. Today heroes have gifts off. Today we don't play. Okay, Valerie. Okay. Nepal. Okay, see you. Thank you. Valerie, okay? See you, bye-bye. Say good luck to Hero in the fest. Okay, good luck to the Hero. Okay. Okay, bye-bye. Disconnect. Chat. Oh my god, त्यस्तो हुँदैन फेरि बुझेन म त्यो टाइम राखेर मेरो यति डेटमा यो छ यताउति छ यो त्यो अलिकति म कहिले आइदिदिन बिर्सिदिन्छु जति बेला कुल बाइ छिर्छ त्यति बेलामै हो के बुझेन जति बेलामा यहाँ लाइभ आएको बेलामा त्यति बेलामै छिर्ने हो मतलब वेलकम स्काई हाई माई ब्रो आई लभ यु ब्रदर ओके त्यस्तो हुँदैन त्यो टाइम साइम राखेर यताउति त्यो बेकार हुन्छ त्यो प्री प्लानिङ टाइपको भयो क्या फाइट त ठाउँको ठाउँ हुनु पर्यो त झापी फेस टु फेस होइन यसलाई चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो छ क्या हाम्रो कता गयो रियान एफ्रिनलाई बोलाउ त रियान एफ्रिनलाई 3-4 पख वेट फर अ वाइल चाँडै जामला सोचिरहेको थिएँ म 11 बजे ठ्याक्कै जान्छु अब ओके 15 मिनट मात्रै छ लेट्स गो एफ्रिनलाई बोलाऊ रियान एफ्रिनलाई आउँदैन क्या त्यो मान्छे यस्तो बाठा हुन्छन् नि बाहिरको क्रिएटरहरू यार म त त्यस्तो प्लानिङ गरेर यताउति गर्ने मान्छे होइन जति बेला भेट्यो ठाउँको ठाउँ
केपीजेडलाई बोलाउनु केपीजेडलाई केपीजेड आउँदैन मेरो ओहो यार कुडन्ट इन्भाइट ओके बोलाउँछु ला आएन यार Bambi. Cool boy! How are you? I'm good, Bambi. You good? You good? Nice to meet you. Nice to meet you again. Where have you been? Like I've been sick. I've been sick for like so long. That's why I was not in live. Ah, we miss you, wallah. I miss you. I miss you too. I miss you too, Chata. Bambi. Bambi, listen. Nah. Tell me. You are much more thinner. Dubli patli ke? You are look. Yes, I am patli. I am. Aligiti Okay. patli bhayo. Aligiti I am. patli. Dubli types. I am always small. I don't know why I am very small. You always tell me I am patli. Why? Patli girls is very beautiful, you know. Yeah, patli पनि beautiful त beautiful हुन्छ के तर त्यो भनेको मात्रै हो beautiful न beautiful. You becoming more beautiful. हल्का बेटी. I am more beautiful, wallah. But you tell me I am patli. Patli means beautiful. Okay, that's it. Wallah, you are in Nepal? No, I come here in Dubai. Wallah, I live in Dubai. I am here in Palm Jumeirah. Really? Oh, yes. Show me. She's my friend. Ex-wife. She's also living in Dubai, Abu Dhabi. But she's not showing. Did you see her? I can see. Me too, I can see. Cannot see. Now we see. This is my friend, Cool Boy. Cool Gang. Yeah. XY, we are meeting first time, right? Yes, we are. Yes. Yeah. Hi, how are you? I'm good. Yes. You play by 4? What? You play 2-2? Yeah. Bring it on. Okay. It's my first time to see him, you know. It's very nice. What country are you from? I'm from Nepal. Oh, namaste. Mala, you know him? No, I don't know him, but he looks cute. Yes. Oi. First time I just. Oh, mashallah. Okay. Bambi, what is this? Why Cool Boy is so much very strong? That is why. Oh, what is that? He's a singer. Oh, is he single? Can you ask him? You are Singer. 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 He's singer. Singer. Yeah, Yes. single as always. Yes. Single always. Okay. Ask him if he need wife. Ask him. Big Why love. you? Cool Boy, you want to? Okay, listen one thing. Listen. Huh? After this, we will be doing 1 versus 3. Okay, 1 versus. Okay, no problem. Okay, guys, everybody share the live. Share the live, and I can. Guys, everybody double. We will beat him, guys. We will beat him. Remember, okay, Bambi. Yes. Okay, no problem. We do like this. Bambi. Eligues, welcome. Yes, tell me, Cool Boy. Likim, welcome. ओए अब सुरु हुन थाल्यो यहाँले कि के हो यो XY पनि खतरा छ है रे यहाँ खतरा यहाँ पुरै छोड्दियो क्या अहिले खतराको छ अहिले देखिन्छ लाइभमा विराज आएको रहेछ विराज ओके लेट्स गो यतिकै बस्छु मसँग 9 मिनेट मात्रै छ 4 मिनेटमा यो सक्छु 5 मिनेटमा अर्को सक्छु क्लोज गरेर चल्दिन्छु म है
मसँग 9 मिनट्स म 11 बजे निस्किनै पर्ने छ आज काम छ मेरो हल्का व्हाट हेलो She's not even if to क्लोजै गरेर जान्छु ओके क्लोज अपै गरेर जान्छु एउटा काम गर्नु छ है एउटा म लास्टसम्म जो बस्नु होला एउटा काम गर्छु म अनि त्यसपछि म लाइभ काटेर जान्छु ओके लाइभ काटेर जान्छु है एउटा काम गर्छु म लाइभ काटेर जान्छु त्यसपछि है 11 बजेसम्म बस्छु 11 बजे एउटा अनाउन्समेन्ट छ अनाउन्समेन्ट गरिदिन्छु अनि जान्छु म है ओके च्याट 11:30 हैन म अलिकति आज हतारमै छु के अघि नै थ्यांक यू सो मच फर 15 मिलियन लाइक्स ओके 15 मिलियन लाइक्स नेक्स्ट म्याच सुतेर खेल्नु है रे उ त्यो एक्सवाई भन्ने पनि कडकनाथ थियो फेरि कडकनाथ थियो केटाहरु लास्टमा चाहिँ अलिकति अहिले 1 versus 3 मा चाहिँ अलिकति बिटी दिएर जानु पर्ला है कोट सोट लारे बस्यौं कि के हो ह अनम्युट रे of us versus him. Okay, so share the live. Share the live. No, I don't agree with you saying. Oh, shut your mouth, small girl. You know you are decoration here. Okay, so shut the. Likim is here. You know Likim. My king I know is Likim here. is very poor. You know your MVP is very poor. Okay, guys, everybody double tap. च्याट अहिले हैन है यसमा चाहिँ अलिकति टेन्सनै नलिऊ यसपछिको 1v3 मा चाहिँ अलिकति पारा देखाएर जानुपर्छ है अलिकति पारा देखाएर बुझेको बुझेनौ दुबईसम्म पनि हल्ला खैला पहुँचोस् न पुगोस् न दुबईको टिकटकको किङ युसुफलाई त अघि यसो पारा देखाएर आइसक्यो कि अब यहाँ क्वीन्सहरुलाई पनि अलिकति पारा देखाउनै पर्यो हैन त नेपाली पारा अलि पारामा के स्कोर केही आएको छैन त्यही पनि अलिकति हुँदैन झ्याप्प बस्ने के अलिकति एटिट्युड नै बेग्लै बनाएर त्यो हुँदैन अलिकति झ्याप्प अब यो जाओस् के टक्क चस्मा पनि धर्दिम कि के हो अलिकति पारै बेग्लै के छुट्टै हुँदैन अलिक गमिलो पाराको यो जानु पर्यो के एटिट्युड मात्रै बेसी होस् के है हगाई भन्दा पदाई ठुलो हान्दिने के बुझ न 1 मिनेट छ यार बसी नै दिम कि जस्तो छ दनक है बसी नै दिनु पर्ला Wait, listen, wait for a while. I need to pray for a while. I need to pray, okay? I need to pray. Holes. Okay, come. Heroes come! Everybody! I don't want to be with same XY team, yeah? Mommy, don't so Marte, okay? You are not. I don't want to be with your same team XY. Everybody stop the Marte! Anyway, we play. Stop together, guys! Stop together, team! Stop together! Guys! यस्तै छ पारा के गर्नु दुबईसम्म पुगोस् न जल्बा गाह्रो छ
औरा त देखाउनै पर्दैन त्यो यार औरा देखाउनै पर्दैन औरा यार कुरै छोडिदियो क्या औराको तर उतापट्टितिर अलिकति चलपल दिन सक्छ है एक दुईजना उनीहरूको साथीहरू आएर है चलपल त दिन सक्छ त्यो चलपललाई चाहिँ यसो घाँटी न्याकिहाल्ला केटाहरू भनेर Thank you so much, group, for lovely audience support. Okay, thank you so much. Cutie aura Gabrieli Ananta me Malvika is an actor Indian aura. Acting is my passion. ठीक छ त राजाहरु यतिकै बस एकछिन फेरि गीत पनि सुनौँ होला केटाहरुको ग्रुप हुनु पर्थ्यो कि बिचारा माया लाग्यो यार माया लाग्यो साच्चै किन भनेको केटाहरुको ग्रुप हुनु पर्थ्यो च्याटमा आइराको छ है विश्वराज अधिकारीलाई लिनुस् न दाइ बोलाऊ विश्वराज अधिकारी ज्यूलाई बोलाऊ लाइभमा म लिन्छु लाइभ छ विश्वराज अधिकारी यो बिहा गर्न नपाएर केटाहरु रोएर हिँडेका छन् अहिले केटी नपाएर के अधिकारी हुनुहुन्छ भन त के अधिकारी हुनुहुन्छ स्मित आइसक्यो रे के अधिकारी हुनुहुन्छ सम्पूर्णमा नमस्कार मेरो नाम हो बोलाऊ लाइभमा है बोलाऊ म जोइन गर्छु अहिले विश्वराजलाई यसपछि बस विश्वराज अधिकारी जीसँग जोइन गर्छु है के भयो अरे त अलिकति मजा आएन है बुटलले हल्ली उता मालविका इन्डियाबाट हो क्या बामी Mr. My love. No. I have to put my booster. Everybody start together. Guys, go, use the glove. Thank you so much. Oh, Bambi, you are very small. Very small. Platinum, you got the booster. Cool boy, wait, please. XY. Wait, cool boy, wait. Yes. Malang, can we play later on with you, please, Malang? Okay, it's fine. You don't mind, thank you. Bye, guys. टाइम भइसक्यो मेरो जानुपर्ने हुन्छ रानीहरु What's your problem, bro? Listen, Bambi. Bambi, XY. Nice to meet you, beautiful girls. I need to go now. It's already late here. I come tomorrow, okay? I will Much come love, tomorrow. Nepal. Tere makasi. Namaste. What? Tere makasi. What is that, Tere makasi? Thank you. Hey, okay. Just say like, Dhanyavad, Nepal. Dhanyavad. Dhanyavad. Dhanyavad, okay. What is Dhanyavad in Nepal? What is Dhanyavad in Nepal? Dhanyavad means thank you, Bambi dear. Dear, Dhanyavad. Okay.
जान्छु 25 सिकाइदिउँला के लिसन आई एम इन पाम जुमेरा राइट नाउ ओके आई एम गोइङ आउटसाइड टु इट फुड tomorrow we go Dubai. He's just kidding. You see the background? That's not Bam Jumeirah. That's Nepal. Bambi, I will take you to date, okay? Tomorrow. 100%. तर आमालाई चाहिँ नभन गए म ओके Okay. ओके बाइ बाइ Zara, this is close life, Zara. च्याट यता सुन है विश्वराज अधिकारी ज्यूको भिडियोमा मलाई धेरै नै मेन्सन्सहरु आइराको थियो है अब हेर मेरो रेगुलर बेसिसमा मेरो त्यति इन्कम पनि हुँदैन साच्चै भन्दाखेरि च्याट है आज पनि कति एक दुई उ भयो हैन कति पोइन्ट्स छ 79 के 80 के पोइन्ट्स है तर वी क्यान हेल्प हिम ओके आजको पोइन्ट जति पनि भयो आज गरेको गिफ्टिङ जति पनि थियो नि मलाई आई विल त्यसको पैसा सबै म विश्वराज अधिकारी लम्जो ब्रदरलाई हाल्दिन्छु है उहाँ चाहिँ ब्लड क्यान्सर यो हाम्रो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने मान्छे हुनुहुन्थ्यो बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने छ अरे यताउति गर्नुपर्ने छ अरे आजको जति पनि हुन्छ आई विल सेन्ड इट टु हिम ओके नो वरिज तर म बोलाउँछु एकछिन यस्तो कुराकानी गर्छु है त्यो उनै छैन के बुझेनौ त्यो मनमा त्यस्तो लिनै पर्दैन आज यो कुलबाइले यस्तो गरेको थियो कुलबाइले यति कमायो केही पनि छैन राजाहरू मस्ट लभ ओके माया छ त्यस्तो के मलाई त कुनै फिल हुँदैन के बुझेन माया छ कि मेरो ग्याङ त प्रति गरेको छु ड्याड लाइफमा आएर कुकुरलाई तिमीले चिन्ने कुकुरलाई फास्ट लाइभै देख्दिन त के हो एकैछिन नजानु होला है नजानु होला एकैछिन नजानु होला ए बाबु हजुर म अर्कैलाई एकछिन वेट गरेर आएको थिएँ मेरो बाबु कोलाई दाइ यहाँ एकजना यसो एउटा दादा हुनुहुन्छ उतापट्टिको को दादा कि भाइ हो एकजना अर्को भाइ हुनुहुन्छ उहाँलाई वेट गरेर आएको थिएँ खबर त्यही भएर दाइलाई यसो माया देखाउनु पर्यो कि दाइ आजभोलि खतम भयो त देखाउनै पर्ने भएको छ कति दाइसँग जोइन गरेर कुरा गर्नु पर्यो भने गर्छन् दाइ पक्न म यतापट्टि एकजना मान्छेलाई हेल्प गर्नुपर्ने छ क्या एकजना मान्छेलाई यसो कुराकानी गर्नुपर्ने छ त्यही भएर बुझ्नु मेरो भाइ है जोइन गर्नुलाई मलाई ल मेरो भाइ